Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka kenhun seng bahalang jong ka Mausan Ram CNRD nadu kaseng Nyotreb Youth Council ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People bat ka Nyotreb National Youth Front ha ka handrotrik uyayong 4,000 kila penlong ya ka jingelang padba hayo Mausan Ram kumshibinta ban persyajur halor ka jing IT ka sorkar lingba katanat MEPCL Shaka Sai Computer Limited Bansam Boarding Electric Hapo Kathan Mausan Ram Kat kum ka jing yo jing tip na kipat ba layat hu ba ka don ka jing tray torti jong ka Sai Computer Limited kabadang shimti Bansam Boarding dang kumba saw nesan benai AA Hapo kanikathan layo jing tip ru ba kani ka company ka jule thurmur khamtam ha ka jing pinkiu ya ka billat kabala palat put kabala khta shisha ya kipat ba nong thanglat bat layat hu ru ba kani ka company kam judon jingma yanu wat lada kipat ba kibu ka jingkerpat ha kani kasngi nalor ki seng bhalang lawan ru bani shimbenta lang da ki seng longkmi ki rang ba shnong bat kipat ba jong ki laitli ki block kata ka mau phlang block ka Mausan Ram block bat ka Ranikor block ha ka ba kilapan pau ya ka jing persya ka bajur ya ka Sai Computer Limited Bansam Boarding ha kini kithan bat kwa baka MEPDCL kan shimti biang khnang ba ki baduk ki basuk kindang yo biang ya ka scheme baduk ka batip kum ka BPL hadien ka jingelang layo ru ban penlong ya ka signature campaign kum ka jing persya ya ka ni ka company Bansam Boarding hapo kathan lapanya ya ka ni ka jingelang da uba tenshan ronsang u chairman ka kanhun seng bhalang Mausan Ram CNRD block bat ki nongkran ha ka nikasngi kilong uba Roy Kupar Sindram u president ka HYC Sengkme uba Elditten Lingdo u general secretary ka FKJGP Sengkme uba Heating Lingdo u vice president ka HNYF ki Senglongkme bat kiwe Alam ti kam deg mata. Laga kem baru si lais pak tu kisnong. Ik saya pak ke hang tahu. Saya jauh yang beli, jom mau Mausan. Saya jauh yang beli, jom Ranikor. Ubah mafi hiji, benong kasur, nak bentar, hijinya kijongpi. Hiji yang beli, bernikmat, berkeren, ya kijinya, kibapi dia kenduk. Rekompong mentah, kisngabjar, banjir darah kia meli kijongpi, kikeren. Indon kam ya ka kenhun kisang balang, indon kam ya ka senjok kinong sensar senong, indon kam ya pi, ban pelot ya la ka jong kapur, bapinuan, hakani ka si, hakani ka por ka pamenta, hangne yung Mausan Ram. Kemeli, mau plan, naka UDP, Mausan Ram, naka UDP, Ranikor, naka UDP, manababat pawang minister mentah naka sengayu. UDP balai kilaimut kiamele kimla bankran ya laujong presiden uba badru ya ka power department banong bagi pada na songsong jong ka subdivision Mausan Ram kim priang ya ka company jong kim mender banwan ban traikam ban yurot ya kinang songsong jong ka dong na manu bakruat chabi ya kini ki saumut kiamele jong ka UDP Pari kini kijing sisa dibang ihaban berkat baba kendu jinge opat ba ihaban mihi sakmat kandon jingmut ayu penginjit ya kini gamale lani kinong mikmat kijomi pari kinong song jong ringadong ngatan kaya mi PDCL kadang company kabaka sorka kasna nakabenta ban pembiang ya ka boarding electric hari ka jela dong kadang company kabayo tulok lomba ka sorka lomba ki jinsil dibagi kung kinong song ya bagi penong kami ka boarding ni ai Pak kita ki babu lagi ki engineer ki officer ki nong tray ka jongka ki bam tulok
Kia Shong, haki office, haki syuki ki bajam, haki sofa ki jongki. Nalor bagi ladon ya ke company, ke banpet ya kena kam. Balai tiap don kam saya kata kasai company banuan, nadu na UP, banuan siapa ni kadong katahan ke jongi. Kinle ayu pat kita kinong tray, jong kaya misial, lani jong kaya mipidisial. Lada hak banuan ra, saat ki company ki banabar, ban priat, ban pet ya kakam. Pari, kini ki company ki bawan nabar, kantam ki company simet, kakamram, bakatong ke baningkong ke jongki, gadai, ban yonong. Kamuan menteri nak bentang ban penha dekat kamram ke baningkong ke jongki kadai ban yonong ka profit ke pakibiong mano ubanwan kai ngadu na UP syadu sama senram pimot untrai nak bentang jimha jong pai ba kiwan ban yonong kiwan ban kamai bak kata kaspa ke baki ki kamai nak dong ka thai mau senram kin rasai sa UP miyonong sa mangi hinong song jong kani kadong katan lani jong kani kajela mi syakmat banlet hakmat yeng jong rameli jong mau pulang ban keli pikiran ayu siapa kani kajinge kebangi ni kuduk lakwa benong yakin nong song jong mau senram bapinlet hayeng jong rameli jong mau senram benong bakilek keren jong ba mepa ban weng ya kabla yang kasai company bakung juru yang kinong song jong karani kot let hayeng jong pak pius ong yu bon kran bat ban pa yo ba met ba ban weng yang ni ka tender lan ka agreement kabla ban kasai company atrai la da baro na pi pisim ya karai ban let hala ka jong hagiyin jong ameli bat ka ba umpat sim ya karai umpat kran pindai ban mi hiro na hayeng jong ai bon sim ya karai Awal baru laingut kita nak ke sorkar. Minister udah beriu jongki. Lada kiamlah ban keren dalam tahu pai ba. Kamdon singkut hiru bikindan bat ke sorkar. Balada kion pakam de garai na jongki. Kade garai jongka parti kebayalam ya ka sorkar. Tidak kamu tahu pai ba mino kena kata ke sorkar kebabi bidan dulu. Yang asenda jong pai ba. Naman ni cik ya pi, banlau umau pis, banlau unong keren, jong gijingnya, kibakum kipat bak ni ya kenduk, iklam cik ya pi, bapin cuan ra, bapin syong, sansnam, hangte posketariat, bapin deh hiru ban kret, baladang ila ban cik ya pi, ban syong akasuki, idon ru kabor ban perhak ya pi, nakatu kasuki, syamadan, kabor, boy. Ki pokli ki putkol na ki pat ba mo na sunong na khaw jungi kumlo balai kata kalat cai kalit lai kupta kapamut bagiang hame namta ka public interest namta upat ba jogi strong ki khaw kidong ki than ki jogi ki bahapa apo jog ganega jingsam holding nang ni na mausuram sub division kajikran duk niki nongkran di bakamat kalong kepadai ngatrai ketua meningut kila pensai bahai pi hak bedai berkata kajik samboding hak kepala superduduk kensan sendat ya kajik samboding jong ka fetko balawara dengan company kartu nanti nari tol ese kani company kedon kampaniyo ya kaya nosi nak yang masunang harai kakrabio kalale jupor bantrai ya kakam hakajing so jonga kadai kakam bean bakabaka di company kalale IP juga sarga yang ini mau sudah solution pan sambo di sama ni company ko sarga wat pelang yang ini ke solution jongi kum ke dustin akaba diwan penyan ya kita company kibasuan ban bijik ya kespa kapau ya kekamai kecil ya kekamai kecil jom empat di song dong di kedong kali jom ini slow
balai ba tangnya mengsurah ba IT akan itu company balai jakla diperkat patinong mengsuram ditan mengsuram tilong kibaruska lada kentulog ya ke sensus habre paket ka kecike yo kubat dong katanya kejongi yo 4% nilong di beduk tang lai 4% kilong di bebit di bagian Henry nang yang jog sokar respon penyan buat perkipram nagwa pa nagwa IT kani ya nabutang sambot ng elektrik akan ni sai company malakren ni samla semua Banado pesimpi dari company Amsundan BPL show akan diketahui pada hari itu. Ausnem arjar kat kendai. Lasyati nagati jangka MECL jangka Fedco. Adin kumpa ketuk ni pernah ketuk ni senam nang yang jangka Fedco. Company yang kata quality of service. Pan penbi yang ikinong suslong jangka ni dong tay. Mereka hadirin ketuk ni. Pak kabayo pantansaw hakmat jongka. Bat om tangkat tangi kuduro banaler gagawang ro kalangat lang hiya kajing ku patinong suncar sunong kilangat kajing Ten ngaflo manong kaladay kapor banaling nakal yang jongka gagawang ro kami kersan lang. Yang kumpi pai pak nong sunong jong kane ke area. Kenang ba yen chongsuk halaka jong ke area. Saksi papa Ram the ball spin, kam kan pergi hamzang mana spin. Ane kadang tang mengulang semak jompi, ring sim yang arai jompi papa. Bakundur ni inong dalam nilak bandra hantai buat kerja. How to papa yang kadang sai komputer limited luang honya. How to papa jumlah sum di laispa tu na sa laispa tam yang honya. Papa nang jumlah sum yang sai komputer limited yang kumdo. Gubak kestina. Sai company limited tang magani kantin ko punya so lebih nang bangin la kecil ya kasinjam kaman kame nama hangni bancukan kan cubang kai tang ya kapor ke jompi kapor ke jompi ko ai mendang si ko ai jintersan yangi binangam sekarang ada yang pakatam di kirban bagi nong song sedia bolok ini hakanong re bujaki habeni bukan isu pak nakan yang keseng kekeruhun kejongi insesim ikisim jampat patudung inle nang nei semua inangnya ipang kejing kesan kejompi habede bakani isu sebab minta kasih habede bakani isu sambon deng patang dikini kemudian nangeng ba kasong tau sendam sai sisen kan penedau biang ya kane kajaga kejompi kumpulan penedau ya kejong kaki sampai apa aku abdi maju kumlei sibun kumlei sajarno Islam kipat ibadah syong sedikit han bak kebau sedang ibadah roi long teli gawai yang nama tagari pan nama tagapatai kublai sibun kublai siajago